tunini ko hichi Bible study anangaiza anasim hozo sinabon savin Christ Center family akonin kahin limchi ovin hichi nanasimuwa nanangaywa konin pathenin holimpi chi ohan ade in 2 Timothy bung tum chang solo gubena se banga pathin thu hi ehe chenova pathin ahai hum ahi je asu ichati howin ta asalanga ale khasim na ho ahe keu hilova pathin thu zong ahe uwa asimuwa ahe chenova azui te te na diwa isei pi uwa hil diu hi minu mi pati ho pathin engan se naw hi ti hi atha be remind ki bolnom ke ro he tunini ko hi in a bol ban zomo Genesis sim til bung som ni le bung ko sung Jacob in Rachel le Leah lo na dinga Laban na anato pi na ti mangcha ahi in ki hodim khom ki diu ahin him amasapin in a bozing bangwin ichati ho to pathin ko mataw khom pumin bung som ni le bung ko sung hi vel khat be in a sim do khom te divin pakai men ikitim win him hichi bung sunga dinga chang cha be verse of the day chu ahile Genesis bung som ni le bung ko chang som thum le khat na hin pakai zen Leah kihotbol chu amudoh phat nin cha neithei nadin anaobu ahon piin Rachel vang chu cha neilou achingtai akitin him pathenin Leah kihotbol chu amu pi hitai hichi bung sunga characters imu ho so ahile Jacob ahin Isaac le Rebekah chapa neojo pa ahin Rachel ahin amahe Laban chanu aneo jonu ahin Leah zong akimuin Laban chanu atah jonu ahin Laban kitipa cho hile Jacob dinga apupa Rebekah sopipa Leah le Rachel dinga apahon ahim hichi bung som ni le bung ko sung iti lai phat na anekisi ham ti het dia pha het dia poimo cho hile bung som ni le bung ko sunga thilsoh hohi 1760 to 1730 BC kikah sunga thilsoh hidin Bible hel gilani hon asejun he hichi hoi lai mona thilsoh ham itia hile Genesis bung som ni le ko sunga thilsoh hohi Jacob Haran mona apupa Laban koma anachen laya so hi tin Bible akimun him hichi bung sunga outline cho hile bung som ni le bung ko sunga app to sim kimu am itia hile Jacob Harana apu Laban kom ahong hun thu akimun him chukile Jacob in Rachel analung se dan kimuna bung jong him chukile Jacob in Rachel lo na dia apu pa Laban na anato pi na jong kimuna bung hi Laban in Jacob anazol hepna jong akimu ke den him Leah in cha neithei Rachel achina cha neithei lova a umna kisena bungjong ahin him aba na hin quiz ahin questions to study quiz to do na hin hichi don bot no hi ichati anamo sei pi zeng lova epiham hichi Bible reference a verse kipi ho akona hi ichati ho to in HOLDOH khom di hi chu a fun part hi hichi quiz so HOLDOH chu chati ho to anop na hi zen in HOLDOH khom te din pakai men kitem win hi question number 1 na hin Jacob chu koi mi te chen nagam anathung ham iti ahile chang khat lama akimuin solam mi te chen nagam adathung tan hi question number 2 na hin Jacob kel ngoi ching ho to akimu to now chu akhomin ipiham itile chang lin lama akimuin haran kho ahim chukile question number 3 na hin Jacob pupa harana cheng chu koi ham amin ipiham itia hele changa nalama akimuin Jacob pupa Rebekah sopipa chu Laban ahi question number 4 na hin Laban chanu Jacob to kimuto masanu chu amin ipiham itile hichi jang hi changup nalama akimuin Jacob to anakimuto masanu Laban chanu chu amin Rachel akitin him question number 5 na hin Rachel chu ipina tong mi ham itile question chiyong hi verse
ko 9 lama akimuin verse ko lama akimuin Rachel chu kel ngoi ching mi ahi apa kel ngoi chinga anapang ahi akitin ahi. Question number 6 na hin Jacob in Rachel amu a chu ipi anabol itile chang som le chang khat lama akimuin Jacob in Rachel chu achop in othong jejun akap akitin ahi. Question number 7 na hin Rachel in Jacob koi ahi ahe do achu ipi anabolem itile chang som le chang ni lama akimuin apa Laban koma alhai zalin agase ipi dan he. Question number 8 na hin Laban in Jacob amu achu ipi anabolem itile chang som le chang thum lama akimuin apom pin akoi jengin anachobin he atu pa chu. Question number 9 na hin Jacob chu la izat sung Laban to anacheng khom itia hele chang som le chang li dalama akimuin la khat sung anacheng khom hane akitin ahim. Question number 10 na hin Laban chun chanu iza anane itile chang som le chang gum dalama akimuin Laban chun chanu ni anane je. Question number 11 na hin Laban chanu alin jonu chu amin ipiham itile chang som lagup na lang mama akimu kinin Laban chanu alin jonu chu Leah amin Leah ahi. Question number 12 na hin Leah chu amit liao thimin Rachel wang chu amel hoil he jenge gitihi di ham di lo ham itia hele adi Leah chu amit liao thimin Rachel wang amel hoil he jenge akitin ahi chang som le chang sagi dalama akimun ahi. Question number 13 na chun Jacob chun koi su analung sit ham Rachel ham Leah ham itile chang som le chang ge lama akimuin Jacob in analung sit nu chu Rachel ahi. Question number 14 na hin Jacob in Rachel alung sit je akum izat sung analo itile chang som le chang ge lama akimukid in Jacob in Rachel chu alung sit be sejin kum sagi sung analo in amadinga I machaka lowen anagelin him. Question number 15 na him kum segi alhin zawa Laban in Jacob chu achanu koi pen zo chu anapi ham iti hele chang sob ni le chang thum lama akimuin Laban in achanu lien jonu Leah zo chu anapin him. Question number 16 na hin Jacob in Rachel lo na ding kumizat sung Laban na anato be pi kit iti hele chang som thum lama akimuin kumsagi sung ma anato be pi kiden ahi. Question number 17 na hin Pakai zen Leah kihotbol amudoh phat na ipi anabol pm iti le chang som thum le chang khat lama akimuin Pakai zen Leah kihotbol na so amudoh phatin Leah anaobu ahon pin cha neithei na anapin ahi. Question number 18 na hin Leah in Jacob chu chapa iza anahin pm aminu ipipi ham iti hele chang som thum le ni le som thum le ngalama akimuin chapa li anahin pin aminu chu Reuben ahin Simeon ahin Levi ahin Judah ahive. Question number 19 na hin Leah in Pakai thangwa na anane achapa chu koi pin ham amin ipi ham iti le chang som thum le chang analama akimuin Judah ahi. Aba na hin application zildo ding le cha te se pi te ding ho chu akhat na chu hile Jacob in apa anazol a upa pha the bu na anala pi zein amazong apupa Labanin anazol haben achanu Leah zo azidin anapin hi ani na chun Bible in min itin na bole na dem nangin jong chutabong chun bolin ati bangin mihimin eman itu tu ki arji ahi zein midang ibol dan kwet phajing hite athum na hin pathin in Leah kihotbol na so amudoh phatin Leah anaobu ahon pin chapa li je anahin sa in hi aso pinu Leah hotbol jing Rachel wang so anaobu anakha pin hi ali na hin Leah chu anaki hotbol nu hi zong le pathin in amadin to gon anane pin achapa te ni Levi le Judah akun thempu phung le leng phung ahin sep do pi tan hi pathin thang bai nom han anga na hin Leah in achapa Pakai wa choina anane pa chu leng phung le Jesu Krista pin nan ahong so do in hi pathin in iki hotbol le aki hotbol akibol he so hod adin thu atan pi zin hi ti hi sumil po hite tu ni min na hot bola min na muda hi lung nia hin pathin na nga dinga gala sal pi ding hi ti sumil hin tu ni ko
hi chi quiz le Bible study anasima anangai ho zo se pathianin bon sabin e holimpi che tau han kakipa e pathianin phathei bo che han amen